National Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Kasta unay manen manong nemi di pa nagpapasmitiragsak kini Luisa nga kayan ayat ko manong nemi. Gabutay na yabanak iti balayda nangaldaw kami kalpasan na inta maturog iti kwat silad ko kunana. Ngayon, sakbay nga naturog kami. Pinugustuhan mi manong nemi ti umkis nga rik nami. Imagine, almost 6 years nga gayan ayat kami kini Luisa. Kat dandani mamindua, mamintlo, nga da mapasamak kada kami ti unos ti makabulan. May sak nga jeepney driver apang pasahero manunemi dito'y probinsya ti Ilocos Norte nga ti Rutak kat pagudpud tulawag-lawag to pagudpud. Idin to tani Luisa manunemi kat may nga sales lady iti tiyandaan iti ilimi. Agayin ayat kami. Masansana nakastoy tiraramidan mi manong nemi nga gusto klaonay nga agkan digiti bibig na agpahot digiti bibig ko iti barukong na manong nemi no nanganak itay ket nanganak manen ket kastaon iti asog ka na ring eng manong nemi ni Luisa agingga nga inikotak manen manong nemi nga dayta nga panangikot ko keng kuha na panagpapasmi iti daydi nga malem manong nemi nga Jack pagarupen nga isugaya men ti mauri ngayong kampa ng aramin. Kabut na kalpasan manunemi ti upat nga aldaw nagdinamag nga makiasawan ni Luis sa iti sabay. Ano ta ko na yun, anak? Kita, agina nakapailaing nga, sang-sangpit mo nagpasada. Kaya madamdamalay, umay dito ka nun, insan mo nga dado. Mangitugot ka nun ti pulutan, kasi ka nun ti makamo, iti arak. Tao may nakadanggayan, tamang ang dadakas nga rami, di miti bagim, no maamuam. Nga, nagdinamag nga makikasaran ni Luisa, iti may isang businessman nga taga Manila. Saan nga po nila itananan? Saan nga po no? Da kami tirumbing agasawa. Da kami tirumbing agasawa kini Luisa, nga po na kamtag pimpinateg. Kaya napayagan ti relasyon mi. Ang dalin inam nga tawan nanang. Tingkay lang igan papagayam kita sumagmano lang nga paset ti ababa nga lagip ti napalabas ti pagayam ti nga Dante iti Ilocos Norte nga ibasa tayo dito'y page ni Paring Ray nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Dumadama kayo nga agbibuyat ta, paki-share, paki-like, as kani Josephine Estango, kat madaman nga agbibuy and share na pa yan. Kaya kasama ten, no, madama kayong i-like yung i-share yun hanggang pa nakapag-follow, iti page ni Paring Ray, paki-follow yun. Kaya no, may upload to reto yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel at paki-like, paki-share keno hanggang pa nag-subscribe iti YouTube channel na subscribe papagayam. Dito yung ababa nga pakasalitaan ni Dante nga ibasa tayo dito page ni Paring Ray ket napimpinas to ti kay panangdengeg into aldaw 12:30 king kana ti alas 2 iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag iti panangibat maton ni station manager attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo iti agkakadakkel premyo manipod iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Okay? Ewan ako, madama kayo ng agbibuya, paki-share, paki-like, kaya kasama ten nga agpalo kayo kuma iti page ni Paring Ray. Kaya rami, kita in-share ko dito yung page nga Dear Manong Nemi, tapno ada dumakay matlang agbuya kaya nagdengig. Okay ba? Okay, madamdaman ito ituloy nga ibasa at pakasalitaan ni Dante
lagi pinapalabas ng pinauluan iti jeepney driver. Okay? Tete man daggan dato'y kablaw, panagyaman kan awis dato'y first grand finalist tayo. Ni, apay madi. Apay madi. Churururun. Apay madi. Madi. Gerka. Yato nga ron, may isa. Baring lumayat. First Grand Finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Agyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasan. Anangawak iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award. Ket awisin kayo nga surat met, iti lagip ti napalabas. Iburay yu met ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met ti mangama. Yan. Gaya mga kapsat, dahil ti first grand finalist tayo ni Rema Godoy, iti Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Mga iso ti dahil rantay, di padaanan nyo ti pindas nga video nanto na ito. Kapag ti nag-shootingan tayo kiti mismo nga igid iti bye-bye, papagayami. Aya? Okay? Kaya kabalawan tayo man, birthday ti dito nga aldaw, anak aditang aldaw. February 4, Merkules. Happy birthday kini Jennifer Lagasma from Jewel Rosete, Jeniel, kini Jasmine Rosete. And advance happy birthday kini Remelinda Ostiano Cobita, dito kalagip from your loving family in Canada. And advance happy birthday kini Jeneline Castillo from Kagawan and Mrs. Hill Castillo, di Kabungaan, Lawag City, Kabungaan B, Lawag City. And kasama din, dumapay nga birthday, di masanguan ng aldaw ni Jayden Calpito from from Daddy Wilson and Mommy Sherry May Calpito, and from Grandma Edita Rayuan. Sa atin advance happy birthday kay Altea Joy Balcobero from Isagani and Minerva Balcobero, and from Lolo Quillo kay Lola Janet iti Barangay Sawang San Juan Ilocosur, and kadaw mo pa yung birthday iti pasanguanan ngal daw. Okay, ituloy tayo ang papagayam nga ibasa dito yung lagip tinapalabas, ababa nga lagip tinapalabas nga patikim pasimsim lang, adadan to nga napindas tinggay panagdingig kan into no aldaw iti lagip tinapalabas. Okay ba? Di pakasalita ni Dante nga napoluan, jeepney driver. Tinawagak nga mismo ni Luisa Manunemi ket mismo ako yung pirmaran na. I'm sorry. I'm very, very sorry, Dante. Amo kung masaktan ka, kaya nasakit unay para kang ka. Halaadalem timpalay mo nga sugat iti pusok, Luisa. Ngapot na may sak kanilaeng nga jeepney driver. Kat insukat na kani may nga businessman nga taga Manila. Praktikalak lahing, Dante. Nga dito tiga po na no, apay nga saan ako manugot nga wisal na nga kasar. Tapa ang panunutek, anan to ta di biyag ta? No may saka lang ang jeepney driver. E din to ta, may sak lang nga agtagtagila ko iti tiyandaan. Praktikal. Nasaya to di biyag ko agsipot na businessman ti pakiasawa. I'm so sorry. Pakawanan nak Dante, pakawanan lang. Sakapay ko matasang kantong agbabawi, Luisa. Sabay ko matasang kantong agbabawi. Manong naimi nagbarbarte kak mangkalawas nga saan kong enruan ng pasada ti jeep nga paspasada kakukwa ni Uncle Sido. Nga ni insan dado manong naimi tinang sublat anang masada. Ngayon ka po. Talaga nga kaya't kumitlahing manong naimi iti agpaturay uno agpatuloy nga agbiag saan kong ipalubos nga may salaeng nga kasken ni Luis at ibang dadahin iti biag ko. Nagpasadak matlahan manong naming kaduwak ni insan dado tamang kanunok parte
madisgrasya. Aging ka manong nemi nga da nakabati, iti bag, iti jeep, nga kwati may isa nga maestra. Ada ngamin, lamalablabsan mi no kang eskwela manong nemi, ket pasaray di kiti estudyante, ket di kiti mamaestra, iti aglugan. Marife. Kinsan, ang mga ano reto yan, ti talagang sagot ni Apo Diyos kain ka. Nga babae, Miss Marife, maestra. Yung kanto isublikin ko na ito bag na, kat importante dito nagyan. Kat siyempre, agyaman to kain ka, kung alam to cellphone number na. Amang mat, nag-asawa na. Miss, nakalawlawag nga miss ni, natanagan na. Nagsindingad kam na road ka ni Maestra Marife, manong name king ka, nagsasalita kami, grabe, king kinumusta kami, at pagpada kam gayam, tigasad manong. Imagine, nasaktan ka nung matison na tayo yung boyfriend na nakasikog, kat isot kinasawa yung boyfriend na. Gabot na saan ka nung kahit ngamin ni Marife nga ited, ti amin-amin na, no saan da pa nga nag-asawa. Naday talaga po na no apay nga nakasikog iti sa bali ti ex na. Nasaktan man. Inistoryak mat kang kuha naman nung name iti may panggap. Iti napasamak kada kami ni Marif, ay ni Luisa. Kat gapot agpadpada kami na ito'y sigurado man nung name tinason no apay nga pinagsabat ni Apo Diyos ti dalan mi. Da kami ni Maestra Marife. Kan siyak may salang driver ti jeepney driver. Iti nag-asawa manong name. Masa nga jeepney driver, ken may nga maestra, nag-asawa, nadaan ti kabukbukudan nga balay, ken na daopat nga anak mi. Talo kuma, ngayon puro mat babae, iti naganagan iti lalaki, tapos na junior, ison ti may kapat manong name, nagpalay keten ni Mari. Ita, naragsak kami manong name. Ni Luisa, agbababawi, gabukano tababaero ti businessman nga asawa na. Saksaktan na kanupay gabot na kabilad na. Iso nga ti agdamamanong, adda ni Luisa kendi duwang anak na dito'y lugar mi nga kakaasida. Uno kakaasi nga mga saksakad ti masakbayan digiti putot ti asawa na. Tadamotin sa bali nga pamilya ti businessman nga nakiasawaan na. Agbababawi. Ngayon, no kung tama nung teko na tayo, ano niya ti plano na po Diyos kada tayo, iso iti mapasama. Pwede nga rin manong name iti pagkasalita, kahit sabi ko man, tinakaibati ak maditi adal, liliwakin pagsalimingan ti biyag, kadag iti pahadak nga nagbuyak, and nagdangig, more power to your program. Ito yung nalagyaman nga pagayam mo, Dante, iti Ilocos Norte. Thank you, Dante. Kahit takas na ko nakitayan na kayo nga dangdangig, itata, napimbitas to ting kay panang buya, panang dangig dito yung pagkasalita ni Dante, into no Aldao, 12:30, hinggang alas 2, iti lagip tinapalabas. Ni Manong yun, nemi nito yung Nemi Ruiz. Iti lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Thank you kin ni Mila Milyari, ti managbuyan, ni Fe Lagacos Bacani, ni Ramil Balyesa. Magramang batang ni Josephine Stango, ken at dumapahin ni Fe Lagacos Bacani. And thank you. Iti panagbuya. Yeah. Kahit padaran nakmanamdama iti dir manong nemi ang kakadwata ito. Thank you for watching.